Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Holy Thank you, Spirit. Jesus. Ya, sua for le tua te ma, le tua le alo, le tua le ngang pa ia. Ya, a matai nai fo ile, o kalame masani le nei, al CK Ministry mai apirangi nei. Ya, vea ia o e whai masui o sa mātou tai nei, ia sunga whawhengai ngai a sua. Whawhelua i la ia tue fo ile pa ia, mare mamalu, o ma paanga le tātou mafutanga. Fia lava se tuol nei lau langi o loo e whawhonga mai sisila mai nei tu la fiafi. Ia, whawhelo ia tu le lava tele. Swafa mani malo Yesu Kiriso. Ia, pa ia ma whaisi. Tāma tātou, ala no umal tātou, ala I whanua I o la leo o si whamtalanga. Ma ia swafa mani malo Yesu Kiriso na Foai o na o nei lao e. Tātou te whaasoa ai tō sisila mai mātou wawa ai atu. Ia, whawhelo elo ia toi foi au na lea tua I so te whatawai taulanga. Whea lawa le tua ni lau langi lo e sisila. Ia mai. Ia ma lo whai o le whaiwa. Alo foi le tawa tai a wale tua ma le wala wina. Ia whawhtai foi talo mai. Te tōne ui lawa na tō whawhonga foi ma. Tō sile sile I nai vai aso tō na I atu ia o tūlanga I le lolo wale tau I New Zealand nei ia I matangi mawha ia a te tōnu lawa o tu ua I lawa le tō whakanga tausi o tō te talo no manui lea tua ia a wase manuia alum tama whanau ia sa mo I so se tua ni lau langi ia whawhelo ia tu lawa tene ma le whalo ia I sunga I whawhenga fo le tātou ministry I Australia, sunga whawhenga le 40, whalitua ma le Kalesia, ia minisi fo e whawhenga o loo langolango sua wale tātou walawinga I tono nei, po kalame le CK ministry, ia whamalo atu fo I talo, malo whai le whaiba, I New Zealand nei, Wellington e Samoa o whea lavo, o lo e whawhonga mai sisila mai o lo maua lo Ava no e whaasoa I lunga nei po kalami e whawhelo I atu le ato peno nea fiafi ma lo fui whawhtai nei au ona fui tamawai atu ato po kalami ia le wa o tu o foi mo tenei ia whamalo foi le tau tua whamalo foi le talo ia foi le ia o le walawina ma le tua ma le fingalo ia malo foi whaasoa I tua ma ala na upu nei a fiafi a sisilo le mātou whaftai I le whaatonu fo I o nei po kalame I le auna le atua I le ia roba pena o mo nei lao e mātou te whaasoa ke le upo le tua Amen. Mga kawhenga mai ia ma le tua ia whaftai fo I mo nei awa noa ia whamania le tua ia ai tono nei Tula ia la tua tu se mātou tei tai na te matai nei mātou se talo ia ona aso sura te lel mātou po kalame Gato talo. Aleluia. Lo mātou tamai o ngāra bale langi whai tele ni taimi le lei. Jesus. Le nei fo I aso le lei wa maia mo I mātou. Sau ni fo I lau whanau o ona nei tua le li ie o mātou tangata. Mātou te whasoina la tala le lei. O moni o ele atua Yesu Kiriso. O e lava o le malo o fo e o le tala le lei o mātou whapena na tufa ina atu ma wharau tele ina atu. O mātou o mai ai le nei fiafi ma le nganga whawhitai I ato I ma le nganga lotu tele. Ona o e lava nganga pa ia la wala uina I mātou ia la sosoani fo I o mātou tangata le nei vai aso. Sa ilina o la o fionga pa ia suenga fo I whaafitai lo fio mai ma whamanatu mai ai mātou le nei taimi. Ia, ina ia mātou talatala ina, mea na o ina ai mātou e lau upu, e o Yesu lo mātou tupu sin. Mātou talo fōi le whaafonga ro o tunuu, o o ma paanga, ia anga le leile atua I mea umalava. Mea ora mau e nganga pa ia o le mātou sosoani, so tau au, so loto, so nganga, so I o mātou mafaufau. Ina ia mātou loa le mawalunga, ma la tele, ma loloto, o lo walofa ia I mātou ale ngata o le larolangi ato. Tai lau whaunga le tua,
la o no la ve matu te chai ni fia siko ia fo ile tua la faunga ile TV Global Kingdom TV o fa pena o fa lo tele ina i ma fa lo ina la chalo le ina ia pe ale tua so sia fa le nganga le ile au langa le fa tua o ia te oi malo maro e mo le ia mai ki mo tua ata foi le ka le sia le no futuno ia lo fa pena ona batu ai le foi funua ma le fale ma le la le talo mato tamai na sia la vai mato ia fa la utilina pe o Yesu e o le malo ala le mato talo le nefia amen amen ya sa tina le ai na pa ia ya ko le fiaf lori mula tianga fa tai mo fa fenga langi sua tu sai foi bale na sa ma tango fi yo le au tua ma le vision nei ministry SK ministry ya ole love ole light ya ole life amen triple R bele yes ai tau sanga ma vai na Mataio ni ma tanga ile vai na ve se na foi le ni se la ai ni foi au na le tua ya le ma Foai foi nei ya no ma ni lau ya ta te fa so ai ya una o ta sau le tua ala social media na pa ia ya tato ia le famana tu mai tato le lofo le tua ala le na pelo Yesu Cristo ka langa tasia fe ia le wa tato o ai falseu sa ai mama le ko la tu ia ma tato man ia no le lofo le fato ia le o tato le falo Yesu Cristo na te foi le o le malamba le ya le lo na lo fa ya fa ya ta tu fa ma la mai na tu le lo fo le tua ya le ya Yesu Cristo ni se le wa ngalo ya la tu le lo ya la sui o la tu o langa ya le ma la ma le Yesu Cristo ya wa apena ona so so ne le nang pa ya un sui ya le o langa tu wai ya fa ma tanga fo amen wale ole tu langa na le so fuanga mi o tato ya lana tato tu ai ona tato sui ya ole tato le lango ma sui ya tato a tato fa mo le nganga pa ia na te sui ya tato ya fa pena fo ona so so me nganga pa ia tato vai ya ai ya ta sia tu nganga pa ia ya ne pa ifo pa ya ye o fa fonga ma sisi le fiafia e fa fonga mai fo ima sisi la mai le pokala a fa yo ni yo ma il termine te tono le ngam pa ia le ye ne ye fa pena na pa ya pa ifo lan fa malo longa amen ala le bana toto Yesu Cristo ya te malo lo ai yo ya te foi le se avenga ma mafa no tawa veinga le tu la ya te tonu le ngang pa ia le ai ala le taulanga sa le Yesu Cristo ia o ia na fa sa lo tu nei tato taulanga le tase afena lunga sa taulu ia o le tato sa lo tu tato o tato manu ia ni ai usila fa fonga o le tu fa tau fo fa pena fa tu nei ma to sunga fa fenga ngai por ma to tai tai ma o le tu si le Mataio un tau pos fruiva ia fai pos fruno lu suli ma ia le la fai tau tere me na nei ya famania mai le tua lau fionga male pa longo foi tu sai le la opone fiaf fa uta foi o saule ta se tangata o fa pe mai o ia te ia le awa oi se ase mea le vei o te whaia o te maua i leo lai whaavaru. O na wheta lai atu lea o ia te ia. Se ale mea e te whesili mai ia te au. I se mea e le lei. E to atasi le olo o le lei. A whai e te whia o i leo la. Ia e tausi polo a inga. Ua whai mai o ia te ia. Po o a ia polo a inga. O na whaapea atu leo o Yesu. A ua e te whasi o tangata. Awa te muli lua, awa te ngaoi, awa te muli maupelo,
ia e awa I lo tamama lo tina, ma ia e alofa atu I le lua te tua oi, ia pei o oi lava ia te oi. Ona whai mai ai lea o le tau lea lea ia te ia, wa o tau sia ia mea uma, se ase mea o toe o te le I whaia, wa tali atu Yesu ia te ia, a whai e te manao ina ia atu o toa ona lei o la wā mio, ia e aluma e whaata watu au mea, I le e avatu ai I e mativa. Ona ia te oe leo le whaula I ngā oa, I le langi. I le e sawa I lea mulimuli mai a te ai. O whaalongo tau lea lea I lea upu, o nā alo e se ai lea o ia ma le ti ngā, a wa e te le lawa na mea. O na whetalai atu ai lea o Yesu I ona soo, e moni, o te whai atu I a te auto, Penga tā ona sao atu o mau oa I malo le langi. O te whai atu fo I a te auto, whai ngō fie o nau I atu o se kā mela I le pū o le au. Ai whainga tā ona sao o le mau oa I le malo o le atua. O whaalongo ai o ia. O whaalongo ai ona so, ona la tau matuata o whai ofo ai lea. O whaapea ani, a whai o lea. O ai se tase mwhai ona whaola ina. Amen. Ya mazapati. Nga paia se son mai. Feta unga foi tātou tusi au tua nei. Afiafi ya la. E upua o upua tusi paia le sa ta upu. E tawa whala le tau whala anu. Yo ya tau le foi ua. Yo mai matan me au le sunga whawhenga inga ia poi tai fo le mato ministry ni alsi ke ministry au kilang. Ya la tu ia e la foi se me wa ngalo me nga pa ia tu se foi men ta po ia fa ta tia mai mai mato ia pe dan fa ta se me nga pa ia ta se foi nga pa ia la fa fo fo ngam la si se me ia ai yo foi va mana ia su male a nga ia a mata me foi a wale ia le ina ta ta o pulo wa male fa mal tai atu tai o le pelo ni fiafi ia sa moa pe ia ona a fara ulo atu fo ia o tatu ia pea I le tatu ta upu fata le tau noina ia fa pena ona tatu loa o ala o awala I le ma lole tua pia ona fai atu fo I tatu fa so o sola a ua tatu te fie va vio le langi ia ai o lo ia le tatu ngaruenga o lo ia me tatu te fai o lo ia foi fa mua le tua I o to se fua ma mato volanga si o le manino I o le tusi na fai tau ti doa ia na I la toa le ni sa moa I le mama lama tusi fai tau ina tua a le tusi e mangingo o ke ofo aka ika ia a fa parangi wa makua le lope ke ua ungumi inga ngisi mea a o le makua manino a le tusinga mainga Mataio o le tusi le yes ma ua whautu ina le leia fiafi. Ia tātou Foai pe Tufa, ia ma Mulimuli. O mea ia lua ele whainga tā vai se ina, ai o ke lunga whore to te no tangata. E fia Tufa, ai le fia Mulimuli. Ia pe ana way around, e mwhai whainga fia Mulimuli. Ai le fia Tufa. Tufa inatu. Si, o le mana ia I o le matango fia I o le tala o le whamtalanga le tangata lea ia lea waka kuroa le o si mai kangaka ngi whai o le tangata tau le lea ia pe fo o niso Samoa ma niso o tangata tau le lea I laurangi atua na miro nea mai a o la haiti you know they are very wealthy people rich people na e ola ke lo le kala kamane ai ala le mea le fa fatu le mafau le lima wa e po le foi tau le amawa sa mo awale ingalo ya ti oi e le o fa ba el datu bokala me fa salo mo wa amen be awani mo ni tatu mea le ai o fina ngalo le tu ya tatu mo luia le tino le a to fo I ma le fa le ngang ai o tatu wa po lo kalame e mai o tatu tala lo fa malo si au I lo fo a wai fo I malau ngaru e na ministry ia ma tātou ministry lo va pena tātou ia la stofi amen ia oana I ngalo ia te tātou o lo I ai le wala au sili atu lo se tasi a wala au o le wala au nea Yesu o tātou ona e ma ngai e fisili le ngaka le awa o le lei
Ai vai vole fai ngol fisi ni ka kilo yen. Amen. Wal fa la inga kusa ka ngaka lea o lea ma o. Ayu kai ma sala elu inga pa. Amen. Lea ngai ko kele foi le o le. Ya ai o le me ka mo fa pe aku ka ngaka lea tu wai le. Yes. Fa fe e o ai me ka. Lea o le teacher. Amen. Wo fa le wo fa ka sir ka ngaka lea Yesu ma o sala elu. O ngai e ia la ngona le ngaka lea e le ai si level o iai Yesu e ai mai voltali Yesu ma Yesu ia ele fa pela ko Yesu la lo na tanga to io le tu ala ngai ele mission na sa Yesu fa le fo ila ka ke mulika ia ka commission Hallelujah. ni fo vai tau ma le time me le si mission na ka ko fa alu ia ko ka tanto tala ina ma fa la tele ina e tale le o le malo le tu. Amen. Le la wale fu fa au tu ngi fi afi. Pe o le ia lungo fu tato screen. Ia tato tufa. Pe Foai. Mataio Mulimuli. Ai pe ia fa yaku. Ele e kele kanga ka e lo Tufa. Yeah. Ai le lo Mulimuli. Yeah. Amen. Ia pe lo foi Mulimuli. Ai le fi tufa. Yeah. Amen. Onga o le ngi vi sini kanga ka ngi. Ia sa mo nga o ka ko rol tala. Amen. E fia mau le tangata le ola e whaava. E mangai fo i la ia ese ia lango Yesu i o le atua. Ki si la fia le loto tangata le. Le era Yesu ia o le keiso oe. O le kaulanga ia le kausi tu la fon. O sirfia Yesu. Le kausi ngal kamane. A o le alava e fai aku langa suenga. Le fai aku lava e. Ele a o le i si dia ku ia o isala e lu po. Amen. Se le songa i ngai fa penga ngai lo tangata le. E iai le mea le mana o ai Yesu ina ia faia. O le me foi le ia ta to umale nga lala. Ina ia pe o nga lala le o una le. Po le tau le lea. Milionea le. O lo iai lo nga lala e fia o i le ola i fa va. Yes. Nga ke fia mau ina le ola e fa va. Pa ila o ia Yesu. Ele fa pe le la ka kelo. Ele le ana tu la fon. Yeah. Ai le tala Yesu mala na sauloanga. Si kausi la me merga o mango kausi au la kiki. Mai la mau la titi le se me kausi. Ya. Ia ngala wa kula ia Yesu tu la fon umai. Ile va o le tangata, ile tangata. Ia le la amakangi o nga o aku matachi Yesu le loto tangata lea. Po fea o iai lo la va ma le isi o na uso a isala elu laila ke ngufu yo. Le isi o na uso a tangata. Amen. Ba ko le mulimuli ia fa ma le Yesu ia e lo fatu ile lua te tua oi e pei o e lava ia te. Oi, vai aso le ka ku kala mo fo. Ka ku kala mo me ka o le deny yourself, selfishness. Yeah. E lotu fa pito. Na o lava, na o lava, na mato lava, na o lava, na lava. Amen. Ele ai se me fa penga ia Yesu. Le lava ma Yesu, i longa oso. Ale ave ese umale selfunga. Yeah. Amen. Ia ele me fa ia nga. Nga ele muli mai. Ia fa ila ave ese mai muli mai. Bo le upu ale le pe ka fa Yesu me. Ia muli mai pe. Muli mai pe. Le foi la e ele ka ko ministry nei. Ia ma ministry o fa pena ona lungo le ea. O le tato muli tanga le ia Yesu Kristo. O ia le nga matar tato fato tua. O ia fo ile na te fa i wina ma fa ato ina le tato fato tua e pe o la apostolo. O ia la matanga ma le fa wina. O tato fato tua. E fa la le fia fia o ma ko fia ma la ongi pe nga sila mai sa mo no screen e pe ia ise you know o lo que fai apsa o ongi ia ise mo pe si ka ia fo wa ia o fa no ka fa pe se a fo wa ia o la va nga Mulimuli le ai o ka ngaka Mulimuli ia Yesu e le mfai me nga fo wa ia ha lu fo e le fia Mulimuli. You don't want to be a follower of Christ. Me foi nga sa ori kala nga isia o fa longa o kalinga pa. E kele ki sia lo mahalo langi ola. Ai la kiki ai me ka o so o Yesu. Amen.
Ka ko nga ngai ia ve ka o so aso Yesu e mulimuli ia se yo le aso e vala au mai ai le tu lo tato lo tu soi fua mo le mato so na ia la ele fa pela o fa ke su ngai ma o le ang ke o wa ma wa me su ngai ma ngai se ki aka o a le merla o Yesu le self sare ko ko nga ka le ma o Yesu ia empty ma Yesu ia waku tufa alwa sahol uma me la ke ele tufa le nganga vai me uma fa le tino le ka ke lo le o nga yo tatu kai mi la sahol ya yes ka wa aya ese ia fio ma Yesu ko nga ia fa awa winna le tanto mulimuli ya Yesu ma ia ia o kala Yesu fa me ya a fai e ma ngao ia makuale leila wa mi leila le uma ka sia uma me uma okay seki ka ua wai le wa ia oi the way to heaven le mea la ke mga ia alu ko fa ku sa uma me ro ia ki oi amen tufa tu lo ye matitiva awal ku fa iba wa ka singa me o le upo tu spa ia tufa ye matitiva ia a faila o kerke ia ku fa fo ingisi ma o a fa ye de le specific ia Yesu ese le lo fo Yesu kanga e matitiva e le ngi me o la ngi kasileme kasinga ia kanga ka le fa misi ke lo ka ko va ile va pe o ko sa mo ai o va ka isi kai ka o so fo le o so ku i ka o le makiva o so ku i ka o le homeless ka va ko o lo ka la ai fai pe fai pe langan ka e fingi fo le fang ai oso ku kama ke ku pelo kama yuta fa mai mai ma ue le mo fa ma o so hu le anga ave fa ka mo mai ia fa ka mai maki e marka la Yesu yuka vai ku ke ka ke le ma ui pe al mero fa el fingi le ai fa marka la Yesu o ko me ngai fa ele yuka ya so uma o ko wa ka ka maki va ngai ka o so mai mai ba so yes so lo ngol ka ko ngalo fa ngai ta ngata matiti ka ngai ke lo o isi lai lo ngai ai ngai le lava fa so ia lai lo o ala ngai ia o lo lai fa puku ala ngai ia welfare ko ki par fa le yang ia o isi fa pe io so si ke lo ngo si le si ai nga pasta la la ke alu au ia maro loko ili le ai nga le pe ile ai ngo walu fu ke si ngol ke asam tole en ko kala mai la le me o le storage rakali o wof ia kala a fo ma kala kakare ia fa puku wa mai le loi fa puku sa le yana a le la o wa ko wa fo ia o ma bis so o alu mal be kasi ngo ba o kasi ai ke wa mai ka beru o lunga o visidi ngi mesi fa o ke alu ia ia vo loko foi a o trini mo vai a o ba ko nga vai a ku va pe mala fusi milio nga le bala su lo fele makai o va ko le ke le vo la varkas ai la pase si so ai bala me ka o la ia ai sa mo o wa i mulimuli ma nga ia ni amen o ja pati ia ni ia mo won pa ka yo ko fa fo mai kala ya kla ve fo ya le sungal kai fa fe ngai amakame ma kom ka af kai fo ri pasta more ngim ka upu ho le o ma ngai al ka ko po kala me le fa solo mai la sunga ka kom ka wa ia o le me o mai la pa ia la sunga ia ke lunga ka ko ke o ia ni ka usang o la fai ka ku ile ka upu le ali pasta o mea ia le kupu foi la langi ngi ia ava pe o le ka foi la força ia ka fai se be fa la ngai ka ko li fa a penga uma le mere ka ke fa ka ile o langa ni o le ka foi ka ko fai ia ni mere le vi ele ko ka foi ai se ka foi fa le fa penga la o be o le kupu mai le kupu mai ko la fe pa ele ko o foi langi ka ko fa vai pe ka ke fei kai ia nga afa pe o lenga mangmalo ai Yesu ke riso I makali Yesu ke riso
ia le foi o mai o pula le ku ka sosoangi le awala ka ko ke kali o ti ole o ku ale la makanga ole mai ele fai mo le ka ele le sururu pe ole o teaches about divorce o ka kalango mai ia o ele ku fesidi foi la boli ia ile fa ola ile ile I mea kaunga ali ke ia le hoku wa e kamai ai ska mo mose o le nga fai mose me ma nga ia ole fai pule valu fe me yesu nga fa ka nga mose o ko e fa ke ko va o le o lo ko lo ia fa pe nga ole ka ko ka ko fa ke sia o ka ko nge wa ka ko ui umana wala le ole o ngari I fai poi ma vai do se foi fai ngai la woli e kam foi e fa se la va malamba kam foi fai a se wala e fa le ngai ta ko di fa ola po la se kali ku se pe foi ngai ngo kam ko fo ma fai ni je fa ngai ya yesu po le ko nga kali ba yesu al ma foi ya wa o le si be foi la ngai I kamaki wa ko so le si po kala fa voi nga ole o ka upura nga me Jesus place the little children o fa mong yanga le ku nga ave nga kamaki ole ma nga ya ole me le pasta io le fa ya ko ka me ave kamaki Yesu nga ya fa ia au makakalo Yesu ma kuli ila ko yung so se ve ma nga yung media fe me vo fe ka Yesu tu pe ta me o mai a wa le va o ina ila to a wa fa pe yo ila to nei o le malo le la fa pe nga fu ia so fa mo ke me sia nga ka me ki ka ko fa nga wa e pi e ai ku lo ia ka ile wa le fu ka I ko ka le si e vai com ka me ko le fe ba so le va velo so ka me ki ari lo ka me ki kongu ai le yo Yesu e mai ko kongu o le pi le va pe ka ko wanga le ma ka ma ku ai ma alo lo ka me ki ru mai so ari va velo so ka me ki ai ma ngai ku so o ngai le ka o ma ka upu le ka ko le ai ole vai unga la ole ka kum ka upu le wa mai ele kalango ta rich young man ma ngai yo ole so wa ku ya le so ka ele fa pe le angal mo wa e ka wa ngai io e ku sa io le lo fo ole ku ma wa ma le lo fo le ku le ka ka makiba ai yo ola ma ole ile ole fa va pa I do e avai ile ku le wa io ele le anga la le ia le ke lo me anga ia ai do la va le ku lo Foai ka ngoi bango le o fesidi nga le mai ia ri a fia o le ola fa va ka si polo I o le ma nga ia le me le fesidi la bodi ia Yesu ia male kala nga Yesu ia ke a fai ke manga o nga ia ko nga le o la wa mio ia e alu ma e fa ka wa ka wako mea baku ye matitiva ona ia te oele o le fa ula nga o loa I le langi amen mai le ma nga I ole mo ka ngaka mau o ai hava le kua I la o mai e mo wanga lan mele o ro kufa ma me mai si de ia si de ia au fa le sei yo ia Yesu I le ka mau o po le ar ko nga awala o le pe furinga ko fo ma nga I ve mai o nga ki o le o le fa la nga o le langi I le sau ma mulimuli mai a cha lo e wala me ye po e la ka pa ka si po lo inga wale ole ma nga ole melenga le wa mai di pasta fa upule me o tale tu Yesu o le ale mea te fesidi mai ai a te au e winga I se mele lei e to tasi le wale le peitai a fia maua le o lau si tai polo inga ia e le kausi inga lo mamra makaka ka kupa ia I mo
ola inga whaianga e o le whawha pe kele lau oa o ako inga me ke maua inga ai le usika ilai pola inga ia o makau kia la le inga kau kele o le whawha ia o pola inga masangi ali pasta le a waki pasio kangaka a waki ngaoi ke muri lua ia voi no kama polo kinga ai vanga yo fai ngofia ile io ia lo fa vai fai ngofia ia pe ngofia ia kweli fa pe le anga mo ngo le ai ava pela e ava le mau o le tua e longa alo e foai foai ia me nga ka maki vanga ia va to ke le me yo lima wa ki mo fa ka wa ankere lo po se angi amen wa uye fa pe ngari pasta ka ula kui pe a mo wa ka si di ba nga yo vanga o wa so o ko ke le fica ka sa mo be yo au homeless ye ka fa lo mai ska ka fa me a o ve se me ma mo la ya e pi a ka ko lo ku umma o me se ka so le ka ke me ku ka sa fa le sa ai mo wa ko la ku mai se di mo ngai ele ya la o al meno fa yo kala le se me sorry ya pika kun ka le ilo le ku le wala le fa ka inga le le ka o ku spa ia lo ko anga e fa ka ku spa o le au mai e fa ka inga le ia le ko le fa pa ia le ku ka ko folo ya vai me ku si le o e su le me pe fa fe ma yo ka no fa ia la o ia fa le anga se le ia se ka le su le no ia la cuvesiti o le bang bang lamba ia su ke miso le kale ia e ko nga ka fa pengi ia ngale ka ke fa sanga ka fa pengi ia sa o le so no eu si ka o le bang ngai lo le tua e ka ma fai vo ai fa le anga le si ke si anga io ku le fa inga ka ko le ia vai ngolo langa ngi ia le ka ma fa a ko nga ke ngi o le bang ko nga fa ka nga ma lamba ku spa ia ma o le bang o milionga lo ke ke le milionga lai a ka sia o inka kalau sia o inka ka ma polo ngai ngi milionga ngi si lai ai mo wala milionga mai lo foi lo kwa o lo fo ngai ka ngai wala lo fo ngai ka ngai por kiko fale lo ngai ma umbia ia pe ka ke maki va se do kala pe kala a nga lunga le inga le au mai e su ke viso e ka ko ke fai fa ka e ka ke mangi ai mai ka ko foi ye le pingia le yo lo pale le langi pa pa fai nga luenga le lengi ma polo inga ngi su sky o le nga le lengi ya e ka wie le langi le kai me o mai le mala o le kua ya le mo sadi ya lo lo fa ko o mo lo ko yo yesu ai a porque mo el file mu a porque mo el manguia me su fo le ala ku mo ni maleo le manga ia fo la na le ngem ka upu wa ya me ya fo li pasta ka ko ke o manga ia fo yo isi galenga le ai mai ona fetala ya tu le yesu yo no so e moni o tfai atu ya te o jo e fainga ta ona sa wa tu le mau o le malo le lang ko va ai dai vai dai si me la ye wa o ku fesiti ale la uri fa sai yo ia ai kali ya yesu me ga ka yo ka mo sa o yesu palaka ile ai ya si yo ai la va pe mai kele ya u ni oa fa la langi ai ke lo yesu ye lo mai sa o i fe kalenga yesu fa nga kalang sa ku kam fa pe ngali ma lo la ai yo Wai o ke le la milong ya pe le fa pe ko se ko o bonga milong yo ke le au me ai lo fa lo nga o milong ya ka o rio o ka ko milong ya ke le ka ko me o so fa le is ke bis ya ko fa yo a mai na ma ka fio fia pe la le me le ma tango ko ile o le surface nga pa nga le si me le si ke si so le ke fa ya ko le va ke si amo ka fa ngolong ka la ngoi o se ave se o se mes ka ka va mai fa ma so le wa o le bale ana mo fa mo inga ka ko yo mo ka vale mo me ai ni si la mbesa ni si e o le sa bo ali pas so o le ko so ko fi bisam ai mo ka ki ya fa mo nga le bo le ko ko
Fe mai ka ko makiwa mele so fa ma o in ma sa mo mele ava pe vola ki fa fon sa mo ngai ke le ma ngai vo yo mele o lo kufa Ora na sau si le ngai tanga ka foi mativa fio pio ni ngai homeless e aso ka ku ke do nga sa mo la so nga nga so nga se ia si tenga nga pika u fai me TikTok fa ele o ya o tro vinga fa TikTok mai ia eske eske ni pika u fare ko ma ho fa o fa ai fa peso ka ko mula le fai mai ke lo ma ke ka li ma no ko lo ngi si ke TikTok ka lai ma lama e si me ko wa le ngi vai mo ngi ko ma fa foske ke lola me ke fa ko ma nga mo ai si mo ya ke lo o lo inga le ya le ko Foai nga pe i le ke aka ku ya nga nga ti ba ai mai o le ka mo nga mo si ya nga kai le ku nga mo ya mo ka wa le se le ngiske mo fa mo ngia ko le ku ai lo fo lo ma ku ali fa mo ngia ma kai ke lo ngia ko fa ma ku ba nga ka pa pe o nga la fo i go na ku le ku nga ba ko ya fa mo ngia ba ya ke lo la ole pe fa ko mo fa ma fa ko si ya i ma si ke ngi nga taulo yo ngo do hala wa so al fa pe ma ri ma ka press thank you asa ka ba i me ka wa ave ya ke lo ngi mga ku le vai nga ka pe ala ye el ba la ma le lo fo le tu ye o fula le si ka ma nga ma ku ko la o so ka ba la ma ko ala ko si ka la ko si ka ma ke fa ai fo la nga la ka la ngo ma me le fa te ko ma fo me pa wal me mo si nga me ya o ke le nya kan wal me le ngo ma i si ka pa so ke le ka ala se ku el ma ngai lo ka kompa upure io a fe o ke le me kufa nga le fe mai sa o yesu ele se kala ma ko fa ku me ele sa o mai le sa o ku ma o le malo me fe ka ya va pe ke la ku pe le o ke le o so ko nga me nga ke o ai le lo la ha va le ku le o nga mai le lo a lo fa ku ma ku fa fe ka la lo ngol malo io ava pe nga ke fa si de mai fa fo mai nga i se ko inga vai inga ya ke lo le lo fa nga ke le me yo e se nga ka su wa ku le nga o ni so angi ala fe ala kali me kali ala fa u me ya o mai sa o ale wono o le fia fini fai por la fin le kua ai bakulo se fore si mo bingu ke ya mo ki ngoa ke le salmalo o yesu le fekala fa nga kai ana la mo ka ko le ke le me in malo le kua ai o mai ke le fai el fin ngalo le kua perché così mai spolo ingale no si de la uria così ai la mele le fekala iske vi solo le lo fa ma ku fa me ke lo ngala misika anga le se le skus ko mire ma fai ka ko me le kus pa ia fe mai ya o i fa poco ka po mo vinga la fa pera ke le o fai ka kus pa ia ka fai ka ke do sa el me le ka ka nga ko ka o pure suri pa ngeri me sera le ka ka ngo ka ka mo io me sera ko mo le fa fo mai ma ngai ran ka upunga ka ngoe io ka fai ka wai la iro la ia da ko wai o lo a ko se kai mo mo fore wai o fa an mo mai a ke lo mo ska ka lo fu ska ka fu ya nga ola le ka la menger si ke mi sti o ki la ya a ko la le fai ka upure ya ko la ya fa mai fu nga pa lo fe ki o e ku fa a ke lo me fa la o fa la una o le mene mo pa ia langita e faila o lo kama ainga le kingo ao lo kama ainga le ku fale nganga o le sau i ngo mela ngal malo e ke mia ke fo ia ko ia o mai lo fa ku ia mai mulimuli lo pe me yesu mulia lo vigo el mulimuli a fa ke inga yesu ke se fa mari fa ke lo mo le va lo le ku ma le ke lo ka usanga nganga
Yo nga se Foai ma ke le o. Nga ke lo le ku. Ale kaimi lo la ke kalia I ma. Yesu ke riso lo loko. E loa kalia. Ang ke lo ka ko e ola mo o e lo le ku le kalia. Ai fa popola mar kalia. O ka ko wala ma. Yo. Wa ke kalia lo Yesu fa ngo fie lo nga. Kala o rimba. Yes. Fa ngo fie vo nga kufa. Ale lofa fo la nga mai Yesu ke riso ke o. Ele fa ko ia. La ko mo fa kwa o ia. Ele fa kwa ia. Yes. Ko nga lofa nga le lofa ile tu ale no nga lo nga mai ka ko. Aka ko mo wala ko nga lofa. Ang ole mission nga bare mission mafkanga ni. Ole lofa. Wa ke lofa lo ala le lofa mai skiriso. Makalong fa ma malama lo. Lo va ai pe ole si va nga lo ma commission like. Yo. Sulu lo le mama na manga excuse ya ke oi e fa sulu ko lo I kanga ka le mga mia so so yo ka le mga mia le yo no life ma le life te go ko ngolo lo fanga ma ka kala e su ye le ola ka ka le mga mia so so yo wai e le I kan ko nga ka kale se me fa pe la ba ku le ke lo ngi mo me na fo a lo ngo langa ku wai le ngai na suia o langa suia ala se songi me langa pa ia e awala ya ki o ya ola fo ya mako ni fa pe fo la mako kau le pua ma la fo ya ka fo kau le pua ka kom se ia kusaka ko yo ele va ko wa ko ai e ka fu makal lo fo makufa fo ku pe ka ka ye no fo pokiko pe ele ka fo ye lo kwa oi yo wa le sia nga ke ma ma a veces se me I ka ma ma nga le fi ai kwa oi nga le lo ke le mfa nga a veces pu me ai yo la se ne wa be akulo fa le wa ke la ka ko yo ke le me ai ke alo ko la pisia ke lo o ke popole pe maolia pe konga pe algo kwa oi pe ba kwa la me ai le ai ala o fa ye me ka o no uspa yo lo fa yo sa pe nga ko pe ba kwa me ai ele fia ai la ko pe ai vi ele ala o be le le fa ina ka kala le lo fa yo ia pe ma ia le fa so le ngia fia mai ho si me mai o te fa ia tu ia te o to fa ngo fia no ia tu o sa mela le pure au ai fa ka un sao le mau o le ma lo so ma ka kia le ari basta ia le ka kia eva ele ka me la mo ka le o le pure au le sa le pe se gila me le o gila wa pe o le e fa kusa o I meo sanguanga fa ko Yesu manonga fa typology fo le langa sanguanga ai pe ka ko ka ko ia o nga tu o ye cage le narrow cage mo ka yo so e o so ila kamen ole ma ngia na fa ngi Yesu o sanguanga na Yesu o ngo ka mera o lo se ka mera ai ola se kua pi o le anga la kamela fa pe alu ka ile kamela mo lunga ia mo la lu pude nga fa pa u lo kamela yon kuri ai alu wan fa nga sa la yo venga se fa pa u yon ku ku so le aka nga ka u ia fa pa u mo o ka pa u la ki la lo yo ku yo e sa o la ye ku mo pude awana ole o mo fa nga ka ye isi le au nga ile ri asia langa le venga fa pi o kasi nga ku di hoi fa pa o kasi ila lo Yesu inga ye ui wala le mangula ke mas ke voy a wale tere nga ora manga or kamela fi alu I bule nga ele alu yo ma alu ku FP fa pi o nga ku ilo sa vale lo la wa ma ai la wa la le so ngale mai so se mo o ke fi alu so se mau o ke fia lo la fa me va uma ku fa me fa pi o ku fa pa o ka si la le ku ya le si mau
E avea ero kana pui la ele pa ukuri la. Kinga kele kupe, kele maua, kele me ai. Longo vingali pasta. Fai ngo fione. Ngo vinga sawa ko kamera no fa no. Oh yeah. Mai baba na ai no ka ukua. Sala sa o voa kamera wa kasi ale le pi ola le pak ko kuasa o maua. Ora kele pak lai. Ale tao e sa o polisi me o sambo me vai o le wingo le kalesia. Amen. Ale tu le kusia ngaluena. Ngai hei maua. Kami fa sala wingo le kalesia. Fa mai e nga ku fa akasi na ku me. Yes. Mau o mal le mau ku fa akasi. Ki vai le rola ia le la wa poskolo. E kukusa le ikole le. Amen. O le nganga le ka fa mai Yesu. Amen. Empty ourselves. E ka fa inga ia kau fa empty ka ko ore si e alua like kumu I o awole ma fai o mafua ia ia o ngipi ka ko mo ki ho le su amen la e lua mo ki la ku mai ko la fa ben e ba lima fa fia ko fa pu ia nga maua le si mo ki o fa pu la maulo le ala e fiu le si mo ki e fia lu e se le fa pu le ala nga o service album ki le mga ko fa le fo me Yesu ia Tufa atu saolo me lo winga fa ia gi me umo ia te oe fa tau atu amen ia nga mo mai lo ki kupe o ku fa lo le mga ye maki si ole a fa ni ole olanga au ona pole olanga fa so o Yesu ele o so olanga fo le fa pe fa sam noa lo na fa vai le ave manino Yesu fa mai e ku fa ku me o mga sala me mo me ko ku fa lo la I fa empty uma mana Yesu ele nga kalunga nga saula ke mulimuli mai amen ole ale mulimuli your final day on earth me nga mai Yesu e mulimuli ke amen langa le si me ka o se le mulimuli wa ai le mulimuli nga o la ya ke o sta ya oe ya ke oe pe fa mai ka ku ka nga le yes but deny yourself amen o ngi e justai o ya ki o ya e ka ka justai ya Yesu ya wa la ki o Yesu e lo se ka fo le mai ka ika ngo fi po lai ki ngo ni ya wa le ka pole ka ki ngonga o ka ko la unga mulimuli ki fi mulimuli Yesu la nga o ya ke mulimuli amen le mulimuli nga le ma kwa le me se me o fa yeah yes ai pia nga pi luar ka ko fa pi ka ko punga lua o le Foai antu ma mulimuli ai se le avo o mulimuli le ai ki ko Foai I luma o le ola fa va uma luma le tu ma le manuia nga mai le atua nga oia ka ku ke le oma ave mo ngai me ka ku ke le oma ave me o tino ngai ka ku manuia e ka ku ke oma ma ave le onga manguia o Yesu tonu ia te tato no lai fa mele le misi lo lang o Yesu o le issue le o le solution fo le ka usu ka ngaka vai ka mingi amen fe o serve Yesu e ala le serving o le ska ngaka I fo ngaka ke ko fu pa ko ska fu ka ma I lafu ma mo o lai ai wa maka ma ai ka fo le kala yai I le ka mo mau Yesu ku fa I mai ke lo ngai mau so yai ia nga saule la sa ka po si ko ni ma ku ngolvi pere ai se fa I pere ai se piango si ko fu lua asa na foi le sa ka ko fu fio inga nga wenga male am talanga ma sa nga Yesu ya so va Yesu ko ma ai fo le mele wa o li I fa long ya Yesu ele ai ma se si le mo wo au for sa yo ia they are richest people kanga kanga la mala ko ka ko fa nga wa pramo ele ai si la ko kiva awa fa ro ngona kala Yesu la fa no hey e foi ngo fio ngaro ka mela I pure au wa kasi pa ko ko amen ama o e fa nga ka wa vela kala ngona la ori fa ma sole ofo o ai la o a fa la o le e fa o ai la fa fera nga sa se si ma o le si o ko se foi nga e ke nga ko se le iska e le se me fa tai le tu la lo ifo nga ke maua amen ma kale Yesu me le se me fa nga tai le tu ba wona me ia ka ko fa to tua ka to fa tai ka si le me fa ka
pe o tangu foi na onga ave kala lia de sia so fica i mare kiva ave lua kala ia por nga fo aso wo ka ko lang fai e lua nga lua fa lua nga fai ka sanga mse o fio ki fo ai kusinga ku nga lua fo mar te me kisi masile fica i mesika ku makiva le mar kisi masile ka sanga ka ko o nga so la le ave me yesu e mulimuli mai aki esa le anga kaua o ki le au le so ai mulimuli mo la pe yesu te le ka e ba nga yesu nga yesu fa mai e finka ia e mo go yesu le se me finka me la uri so fa ila ole o ila a sa o malo le ya fa ole a me marca la yesu le se me finka ile tu me foi era finka ka ko fa la kala ole meo se documentary over ai or kalmo mai ka yo ili amin ma foi le Uganda pisking yo leva pe ke ai ko sa mo ka ma fa la kale ia ka sa mi ka li ka kam le va le la Israel nga fa ka nga ka penga nga ave fa nga mai ka nga ka Uganda sa mo fu ko Israel ale ave singa menga le le va le la passa seria e i ka nga ka yu ka ye ko mo va le e i maka ka German e i maka ka Afrika e i maka ka Palestina le la wa mai uma fa nga ma Israel mo ave la Ghana ku wai mal fa punga le wa ba ko ke ba kala mo ka esenga ye nga ale kala ma le ba ko yu ka ye mo ke ka yu ka ni ko va le ia makupe e manga ona release mo mo fal pui le o sala elu lo para skinga manga ka Afrika ma chemila le fa pui sala elu o fa ku le va le manga ka yu ka yala le au le i Uganda e mamao o le mele ka ofiso so ngi kwai e le ai se me fa ngatai le atua ke lo oi nga sauleos le o so fa inga nga se fulwa ka ami special no mai because so number 10 is very important important uma ip e kala ngora e os fa inga le no mai le e o mai le po ia o le foi ka fika pe a ke wo mai a pe mo mori o malava lele mai re va lele fe wa nga kai mi al mengo mai kamai nga mai o kamai len o i kalanga malai va le mela i fa le fa lo kolo ka ngai ka yu kai ai sala elu ia wa kulunga ia ora ku mai ka malai ngai mala ko fanga wa ko la wali ia pengi fioki so mai maka ka yu kai le va le ko fe le sala e kala ko manda e de ola ko le Foai news amen me kala ka le it's God alone fa me ka ka le se be fa ka ne ri amen ai ka ko kasinga mangua ia le va maliu silingia pe o le aso la ku lo ngona o ma oki ska me ka ska male o le mako mission e ro ka ngoki o le mako mission mako la via me ka la au nge me ska ka oki ai mai fio amen o le ala ka mission pe o sa mo ala na o ni ka ko pero ni fia makanga amen free out la like the life ele sa yesu ma ia kala kama ka ia ngo ko se fule ngo mai mo ke la ngonga fa ngo ia awa ave se session ma ko team ai ma ko ke le fa ngo ele ma ko mission le ma ko mission ma ko mai ka yu ka ia le o Uganda e mai fiola mai Israel that's it le mission fo nga yesu le na fio ma ia le pasi mai aka ua ka ke so soangi ko isia nga fa pula ko ile lo fa pula tu ile mana malama inga ia sefe mai le fa longa le yi ai rubu fa le aku le ola mal manguia fa amen le ba nga ia ma ka u wa ala mo ko le tala le ia o ka ngaka mu ole tu o ha ufo wo ma ko ai bo le sa kala ai nga lo fa mai sao e se me fentai o kape nganga ka ia le simea lai o mo le fatu tua le se fefe
Amen. Pe o ngi bom mo mai Uganda. Puk ela ko Idi Amin ai vai ko ia ai fa oro ki ala ko ele ia se me fa penga ele fa ka ele ia se me ngofi fa penga ma ora sia ole la commission ia au mai ka Israel lai kana ia mai ko mai Israel lai fio so it's a history ia pe wa fi ni ko sa 70 ko sa ngai ka ia fam kala mai ko kai vals fu pa e fa la le ka e por kala Yesu io ka ke manga ko le siku so le fa fer haru ka mela tu le ya se kala fa tu sa Yesu la ka mela pe fa o se man ke le ko mo ai le mangule a o fa fiaru le ka mela se me fingo fia io nga vai lo le mangule o sa wa haru ku no ku vai e lo le ka fu la le ka ko io i ka ko wo la lo ta tu vai i ka ko ro e fa ka ko kufa ia maka ko fa soa ku tala leo le mano le tu ka ko pe sa una e la ona le tu te tai ngi si le mawa e fa me ngi le hei e o se mawa ia ke le ora po fe pa ngi ka ne ki a le ko ke ia le o le i le le ko o le se mawa ka ko mawa a si ka ko mawa ia Yesu me ale me Yesu ka ko ku fa na mele ia na ye mativa ia maka ko muli pe pa i po le ale mele o ka kupu ka ko muli Amen. por me o muli o Jesus kulang Yes. por me vo kufa o Jesus mafua ai le fie muli o Jesus mafua o ka ka mala pasal malo le tua le so o Yesu ia mo ia Amen. pe o le hare ko inga me kupu ile awala Yeah. e muli pe ia Yesu fa no kala kamba ia ngo me sala e lo se ma commission mo ko mo feo ki ai o Uganda e lo se ma commission ma ko vai pe fiem ka ki se aure o le ma commission mo ki o mai ka ka sala e lo Uganda e mai i sala e ka commission fo nga ka ko le si me vai me enemies Yeah. halu i ka ka ia e ni va ka ia se io mai enemies ko mai sala e lo o yu ka ia ave sa le ngo ia lale o fa kia enemies ia mai makanga ka no o le tuara i kongo fa pe ka o ka ko ki fe vale nange o le tua ke le aku i ka ko manga ko mo ka ko mo ia ka ko Foai Mataio Mulimuli ama ka sen ko sen ko kala ia maka ko Mulimuli ai so o si me foi ia a ver ka ko Foai me ka ko langa ia le o foi si maru o vo fo le fi mun fo ia Yesu a se longa la fai me ai le kale fa ko ele ma di le fa ko a e ngo fo le fa la ki o ka sa wa ek lo le 21 a le melenga o e al 85 i o ku ko le lo e fai lo me ai Mo ka mo 21 lo le leo ma nga yo i me o pe sa mo ka ko mun o ka lo ka ma o ai o tala foi e nga foi mo ka ko malanga ka iloa o le koa te mau oea e Mulimuli a Yesu mo foa ina ma ia fo ka le o li o se fara Mataio ma ka mo ni ko te mo ka mai o mau Yeah. ai ma ia fo ile ko nga mau o se kai fo ka ngo ia mo le fa ko show al mau o inga woki Yesu ia aku ngulang o le tala tis pa ia ai o ke le inga isi mau fa ko show al mau pe au ki ka e malunga e ar ka ko ia o na mo ka lai ma ti o le fiol o no lai mo nga o bia so ia ka ko wo so ni e foi le mai la so nga ni ia ka ko mo fa inga ia ve ka ko mai e fai se fa kai ngai Amen. ia mama ko fo ngi ka e le va pesa mo ka wal po ma fa Amen. ka pe nga fo ia mako i hono se nga Yeah. kere ni vai ka mi sa mo ia nga se tu lo wa se wa nga le fa vai o nga nga isi nga ke haru o le lo o e sara o mission maka mo sa si uso o ke la ko fo ia nga fi fra nga lu nga fa ma ei o le an pon
pun fa ia o so ia fio kamakala ia ia fa ko oi ona re fa me al pun yo le fa ko pole ha o fa ko le ai fa me no 40 days Jesus fa oi kabanga wa ia le lo fa ko o le ala le winga la 40 la fasting fa me just fasting because the church ma me la life fasting ma life fasting da o ko life fasting I for me la 40 days fasting like Jesus o fa ko le se o so le vai o le ala la mission a ringa fast Jesus sa yai to training sa fast su o la mission ina ia la ia ta to so la mission ia ku ku le ska ma bo lady fa ku foi la mission fa ku ma ku mission fa ya skofi amen you know in fa la tele tale le ma no to wal menga wo follow pe ka wala makanga na ku o follow isi without no idea why they follow they share fa yo follow se fa unga ele to silako fi ia le la mun ko fu ma ia le lo por alma fonga la ia la o fa unga me le to paulo be nga lu fa kas ka u val awle tu ele le anga mula ele le al nga nga o ha ma le en ka ia al me le wa sa o le fa o fia i se ka la i wa po ia ko le me ngolo ka le fa ngong ile ko pa fa mo ai le anga le nga ponga la ai fa ia ma la nga o siga soli ka lo fo wa o Yesu e fast food so o fast food isia o fast food isia so ponga isia ora suno passar male se be fa da nga ia no kai mi fa alu ai sa o le motive ke fa ia o ngi e fa ia lo mga fa ka u fo le ska nga kala igual mele wa ke lo ska ka o fast food po al me ko ia o le Yesu ele ka ke fa longo lang kala ngoa ka ke fa longo le ia nga mea la fai io me foi la ku po fa mai le ku fa mai le ku ai mo fungero le ku fa ku ia ka sila nga mea io e ka ke ka kalu le ku wai a kala go mai ko ki fa nga pongi mai so ka sang a ko al mai kai ai ka ke fa longo kala ngoa ele su kala ngoa le mal ko sanga o fa mo runga le mal ko sanga e o male so ele su a ke ro o le winga ngol ka wala pung a fa inga kele menga ba venga kupo ai se fa o shishin a pung e su ma io nga o le manga o finga lo le ko lo nga li fa i lo nga lo ngi sa lo ko e mo ngi ka ko ma kele le suinga nga su e ka ko le menga ka wa ya ke le nga pung ka a pele ke fi ka la inga no ko ai le su ya mai mo lo ke io o ka sa nga fu kier fa ya mai moral kem fu kala ila ko ya la kala ngo mai ya mo fa mo lu nga kala ngo mai ska sa nga o mai so ele su ya la kala ngo ele la si de nga ai ka sa nga ko ke sa ole ya nga pa pe nga le so fu nga o le si o fi kala i me fa pe pi ka ke fa pe ka ka kia al fa fu nga mo si la le ko sui mo la oi a pe ki fi sui mo la lo la nga le winga ngal ma komistu ole minse nga ma ko ole lofa ia ka una nga lofa a fa ki fi ka la nga be la po ka le ki nga lofa ka ma ki ba le pe le winga ngal ma ko ka u ele ai fa pe anga pongi fast food ko o mo fast food o sha ko fa lo o mo fast food ko o fast food o ka lo fara ye su ele ki ma la pongi ye su ska ale winga nga ia ele suia e o le lofa ke oska me e o nga ka ye e mai ngo le homeless e kire me fa nga ve se kala mai maula ke minga nga pongi e o foi la suinga ma la nga ke kala ngo mai o le mama la nga wo le bo ai ele suia se o la e ala la kala ngo ke e bo ba ke o ka ko o la ko ka ko e mai ka mo fai ka e kasi ala ka fa longo le la kala ngola nga pongi ma la kala ngola kala mo mai e le sui a fa mo ngo ka yo e fa yo o kala ngoa mai o le fa ngalo wa o kala ngoa iska ai kala ngola ko la se ma pongi ma ai o fo la lo sui a so le sui a le la ka fa pe ku le mai maulal ke mi ke nga po o ma me ho den kala ngo ko ia ma kai ka ya
se ka ua with God all things are possible ai se me fa ka le me ia kuso o le winga fo le kala le fa bakala ku ia to remind us our God Almighty is our protector and defender o a fo me nga ke kali ke ka fe so fuanga le ye kali kongu a fa pe o le mele kala ngo mai ia o le mele ko fe ko io fora so me pode ko io fora so fe kala ngale eskelis o fo tere so o ina o fa longo i nei fetale ngai so ma o fa iane la to o ai lai ma fai o fa le o le mele no mai le fai o pulia o le kala ngo mai dia i kanga ka mo o le malo le ko i lo le u ko ka mele ma se ka fa ku o e o ke o foi fo o le na fa ma ka langa ngai le le wingo le pu le ma le ma ka mele le wai e o so ke le kuon ma e fai o fiega so le tama le vai le pura au ka pula mo le fai ka ke langa mo so ko bongo le pa kula iku ai fe mai o sisi da tu yesu ya te la to mo fetala ya o le mele nei le ma fai tanga ta ai ma fai me a uma i le tu ale ka pe au mai wa le langa nge o le ai ka ko ia o le ai ka ngaka o le ai fafo a sila le kua yo pe ki whakauwa pe ke makiwa pe ke mauoa o kongula sila le kua yo o le a fola ko ai ngā suki makau kia fia milionga ngai ke ofu ai le nga ai le ia saol mafu anga ke fai ai che le rote ele inge e fa masingo langa ka ngaka ia e fa le kongula bla ai la wa kulo ia wanga o vinga o fa tengal ma ko mystery basta e bien o pea so skanga la ka langa skai o nga skai di wanga le la ko o le maunga le ke manga le mea ia pa wal mea ia la ko wa lo wanga ko la ko nga lava e ke la mo e pe i ma pu ko nga me pega an me nga ke ku malo sia u ia mo fa malo singa ka ko nga o nga ke ko foko ma ko yes kambalanga okay ka ngo fa ma po le la kamanga ma o mai ko ngol ba ko anga ke ka ko ngol me le o le ba ai nga ka ka ko ki ai si dia ku si la yesu ka ka le mo sala mo malangong sa wala ia ni o le fa kaila le wanga i ka pa penga le ka so le ka fo me i fa ba ko i ka pa penga pe au homeless ia e le ba ku le kongu ba yo mo se me ai bi ele ni ma wo ka ke a wo ke ka ko manga ka wa nga ka pa penga ia ala ni ma o ia tu yo au ka ke fa ma singo ngai ka nga ka le i ba no su fuanga ngi yo ngol nga le tu pa wal bea ka ko ngalu e mal fa maungi yo ka ko mulimuli wa ngole si bea de ka wal ma ko ka pule sui mulimuli sui lo ke ole o vinga nga lo langa ya sui lo langa ma e mulimuli lo me de me skis ala la pu anga o ia ke kalai o ia ole ala o pumongi baleola Wal kem fo ngi manga yo ngai kusi au mai ali pasta e fa manga ko mai ka ko nga lifestyle o ka ko ia ka ko wa ai le swingo la lo langi le wa ia mai okay kali kongua uia mai le tu ile ko mamao al sekio ya o me ka pe ma ko fo winga yes e o ku ia you are according by the word of God. Me langa o me hafa pe o le vango fe pilangi le ku kupu angi me fa pe pilangi. O ke ipe ke me. Ya. A ko anga fe ko sus pa ia. Ya. Ke no me la pala me ku kupu ngi le o le bele wa le wa ma ku. Ya ke lo ngai ya ke wa ye me fola ka ke ngo foi ma o ko foi ya. O ka ko ngalo punga fa salam mo pa u wa po fia fe ai le fa ka. O ke leanga o le afare o poku
ku fesili me ai sia uonga ma se mo ko me o ko mo ide a soli pascara fa fonga pa ia se mo ku pu o no ah pe kon foi fa pena o ke siamo nga ke mongi fa maungi la walu deri o me ai ku kupu ku ngei no fa ma me ai fe la ule ka kongo la fa mo singo ye ka kongo le ngale fa a nga mo wa lo file mu nga ele o ku ka fenga na ke ngo fo ye yo nga ele o ku ngi me fa por lo a ke lo ia a ule sa fa fo ke le lo la ku pusen ah me fa kai la ka kalo yo la ka kalo mai fo mara ma ko fo ka kalo ku fa ka si le ku wa nga le pelo ku spa ia yo aku kupu me fa pe fa e o ka ko lo la so fo le ku yo o mer kai me le ku o kai mi nga la ke mongi fa ba on yo la e mongi lo ko le di ya o ke pu pole ole mo fo ala ka pe ngale ko ke le la ngo ngai se o se ki nga yo e se kang yes ki o le fo yes yo fa ma lo stu nga ma o mo o ngia fia yo fa pe ngai ke makamau ke le o ai ke le a kongo alo ai fa longo mala makali nge a kongo le lo pe ke a makalo nga lo fa ye ke le lo le sidi mu le lo pole menga la e ka kali le tu pe ke ka kala fo yo e lo por ke me fo e o menga nga ka ma ki ba yo wa ke lo ka ko a fi ke le ave con fa sama pero si o usa por vingo que longa habla con pena fa fanga ni kanga e fia ai me ya yo ya e kere ro mo aba pela e kala mo mer kus pa kere ro pung ge ro e vele kala fanga me yesu se fre pui e fa fanga inga yo igual kala nga e pa mga ko ke o sa o ma e kere ya si e kala yesu o kakai le fa igual ka ngai escribiso menga le mai mako ka o punge fia Foai o me ai ele le ma o e pa le ku o o ka ko wale yo ke le la o ke le Foai ko le mu yo si le la ka bere la pungo au yo e foi ka lo va mo malo o mai ale pa au ngai halu wale ma o aku le fia afe o kupe ni wa kupe me le kana mo mai aku ka singa me amore kupe la le ka yo me le sa o le yo Foai la singa kupe mo ngai ka ma ki da yo kwa o inga ia ko ngai mo me so so ngi ngai ke ya kumuro fa le o ale yo yo se Spaya si me li fo ia supaya kia ia la fia ai fia ma ngai ia maka ku kongo ai maka ku lo nesto ngai ia la mamma wa ave o me lo ku mamma si ai nga mamma o ora se lo vi maka lo nesto ave singa o plate fa ngare o me ai ga ko fa mo nga kia fa kia la pis ngai ia fa me fa manga ku ko lo e so li valis ko me ki nga se pe mauri pe konga pe filika pe se ave pe yo pere ai me ai sa mo ngai ave aba ko kia ya la fa singa me ngai lofa angon ka upunga on ma komisi lofa lai ya hasta ya ese me fia to fa so ko yo nga ko ora ire ka ko ka e fa mai nga o ngai mo nga afanga ma ko fa so ka ua ya ngai kai mi amo kai fa ka ka ko ya aba pe sa lo fa me le uma kulangi pokala me wa pe ke kalma fa so a kanga fa ka lo sa le pinga le pale o ka pe ngale wa le mangui a fo ya fa kele me yo lima yes fa po inga pe fa ko inga le si onga ke mo pe a makala kulo au onga e lo fa me kana kala mo pe so fa ye wa kele ma le fa la fa dia na fa fo mo si si le ku shamale ya ko pui ko ya ma pa ku le so fa fenga nga por makai ka ya la sa nga fa so ko ya ma fa ko lo ma ko kala me ni fa filo wa ma le fa lo ya fa sai foi an la no fa penso ina mai
ia ai vaai leu te vavaai atu le fasifaitau le faapea pauta foi ua saule tasitagata o faapea mea seia lea oa oe se ale mea lelei pe o le e fesili po o se a se mea mafai ona tatou maua leo lai faavau ia ae fai mai leai lava se iloa ai lalo nei e mafai ona suia pe me miloa le upu o le atua sona mana'o aleluia ia ai manai ai o mea ia fai mai ai faapea ua fai mai o ia po ai e poloaʻiga ia e tausi fai mai e tausi poloaʻiga ae fai mai sa atu e fesili faapea po o ai e poloaʻiga ao poloaʻiga ia faapeutuina mai faapea ua fia sefulu mau faapea na sautonu tusipaia le au mai ai ia tulafono ia sefulu le faapea mai aua e te fasi o tagata aua e se tāua foʻi la ia te aʻu o fasifaitau ia ona ia te aʻu ma loʻu iloa ia pe o le tatou wā ma tatou uso tagata ia o tatou ita e tatou uso tagata ia o ina alo faatino o tatou fasi o tagata foʻi nisi o taimi agata foʻi lea o tatou ā manatutuga ita se uso a tagata ua tatou fasiote a tagata lea ia tāua laga ia te aʻu ua le fai mai le upu a le upu a le atua le se upu aʻo le se upu foʻi a matou o lo aumaisa'o ai i le upu a le atua le fai mai e aua le fasi o tagata e aua foʻi le mulilua o le manai ai o nisi foʻi mea ia pe e alo ai foʻi nisi o taimi i le faasoa ai o nai mea laiti ia a fai mai o mea aia foʻi e le sao ai tatou leo lai faavavau ona o te iloa o loo tupu a foʻi tonu o galuega tonu ekalesia o nisi foʻi o loo o tonu āina ia a tonu o loo iai foʻi a nisi o loo faaufiufi uiga faapea ae o loo tautalasa'o mea le upu a le atua le upu a le alii le itulā nei e lai fai mai e tu'u a faapea la o lea e fai a tonu foʻi e le ngata i tonu o ekalesia mafutaga me faapea ia ae o loo tupu foʻi totonu āiga totonu o mafutaga ma me faapea ia le e tautalasa'o me le upu a le atua leo tatou mai aʻoaʻo le upu lea nei tulafiai ia ua tau lona iai loa le full stop e le tauna iai se koma i le vā lea mai tulafono ia o lo matoa faamamafa mai ai ia mea nei ona o nisi foʻi o taimi faatatalaula ai ia nisi i mea ia ai ia te aʻu e ese le mamafa ia te aʻu mai e ese loo mataʻu ma fefe i upu ia o loo faapea ona o tulafono ia sefulu le fai mai foʻi e aua e te gaoi aua te gaoi ma ia e ava i lo tamā ma lo tinā alaoa ua toe amai umai i le fasifaitau ia tulafono foʻi ia le atua ona fai mai ia o le ava i le tamā ma le tinā e faalevaleva ai o tatou aso faaumiume ai o tatou aso i luga nei fogaleele ia ae e tāua ia te aʻu foʻi fasifaitau ia faapena mai i le mau lea ia tatauna tatou alo se ai taipei ao le tala ia iosefa pea le tala ia iosefa nai ai foʻi ia ni faaosoosoga faapena faaosoosoina ai o ia i ia vaitaimi o faapea ona aumau ai o ia i luga ia vaitau i tonu tusipaia ai fai mai ia i leʻi sa matua i alo se ia mata o iosefa ma sola ese e leʻi faapea na tutu ai pese fai mai seʻi toutiti ma seʻi faapea seʻi o afea na tuu lea ai leai na matua i tuu na matua i faafull stop ai iosefa o ina atone mai foʻi i le mea lea o ina na faiaʻina tiapolo o ina foʻi na sola e se tiapolo ia atone faapena se o laga taumafai o tatou i luma o le atua i nei vaitau o tatou iai tono o le faaolataga tatafaitai tatou i le alii o lou tatou i loa le faaolataga ua tatou talia foʻi iesu lea malii ma faaola i tatou loto ia ua iloa foʻi tatou alo e se mai mea e lē tonu i luma o le silafaga le atua ona fai mai ia
me pula inga mai le fai anta to sa oi po ai a po le tato mai foi fai nei po kala ma ai ai se se o tato po ye ni vai na e ono afia i me nei o te loa e au ele ai a se na fesilingia o le tato e tato le o le fa va e ia le fai no fesilina e tato le o le e fa va pe a tato le fa mama fa ia fasi fai upuia fa pena mai i tato mta pu nei tula fia ia a pe o ina e tau te manu malo mai lo i mea umane o te tau tino tua sa mua e tau te manu malo lo e tato mau o le fatu o Iesu o fatu la nau Iesu o le mwhai tato alo lo fatu o e po le atato o to le upo le riga a le eise ai atato le ato toa i mea ia ele mwhai fo ina tato la ngona ina le alofa mai te tonu tato loto e tau te sosoane ato e tato uso ia oro whaapea ona no nofo solo ma ono o mana o nia se sosoane ia paule fo se whaasole nei tu la whaamanuia le atua i le whaafonga ahasa moa whaau fo i lau sila malau mai moa le nei tu la fia fisua fo Jesu amene. Amen. Ja, la mai foi basta o le pai wal ka ko palami o le mai ka wa ko le akas mengiso ka ko mafkanga e sunga foi le fenga talia ya o ma tuta mai al foi le sunga la o ya nga ya an foi le tato so onga le sunga la o foi i mai sa mo le sunga ya sive wale si malo so malo foi le o na le tua ya o na foi ale tinu malo fou e fata si mai o le faltoia tau pa o ia o le tua foi o suga fafenga yese ia ma suga fafenga yese ia o suga foi le ya mai tato fatonu ia na tolo tato uso foi uso au na foi la ia tinelu mal faltua ia va tele ma futa mai uso tai foi talo mai o mona pa maoni o le o to talo foi o le aso sol manu e foi tato maftanga nei ni silei ia o le mai fa vai Ioane ia aftai ia o le sunga fa fenga yesi ia angata foi lea ia o na foi le tua no fa fenga foi a sa kanga ia ma nisio tato peno foi fa pena ona le lava mai ia foi nisio ona foi sa atonga lulue ia ia ona fa fenga i sunga ia wao ia malo la vol fai va tai talo mai te tunu foi to talo ia an foi le o Hans Scanning ia le aftai foi mole fa malosi ia aftai foi le mafta mai tonu da pokalami to talo lava ia lo social mania ia nisi lava o le mau foi to swafa ia o sila fia le tu to loto ia fai foi la se tala fo pa o papa ia atua tunae mania e foi ma solo le tat po kalami ia ole se sila ia le tua ia o ia na te famsino mea uma a wale nganga ia fa malo atu mo talsanga na lo foi mo community fa malsia e foi le a o nganga la to ia mo lunga le ingole tua ia nga tiol tatu fa tawa o se nganga man malo ina mo malo le tua le silina mo tato ia o te nei te mi lo sunga fa nganga ma volta tai ia o se a foi sa fa malosi e fa mai foi tato ia fa mai tato pokala me monia tele asa mo wompa anga so se tu ni la lang no si sila ma e fa fonga me ia fa monia anga le tua so se va enga fo kala me foi ma fai va lo filima le tau sanga ia fa ta sia tu la nga pa io le tua monia me o mata te fa au ne galo fa fio ai es che viso lo to ia so ia ai Jesu che viso lo lotto ia ona fa pe ale ona so so mai le nga pa io le tua ia to le baiale fai mi dia change your mindset and trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding amen ia fata sia tu le tua ne fia tu le sunga fa fenga por ta e fo tato ministry of young nei ia fa mo ina tu tato ala sana so ia fai o tō tatu poklami. Wa fo Yesu. Amen. Kai pasta.
Ia ke longa ile te fasilia se leo fa tai fo ile tua ia fa so mata ngo fie fo ia te fo ora ona nei ia a fa tua fo e se le mata ngo fie o ke lengi me sa o le ia so noanga a fa tua e fa pasi loa e ka ku fa longo ma tanto vai a me angi ka ku ke le o il mano le tua te le o si me ka ka ngo ai e fa ka ke le ia te tanto o le fa tai fo ia Yesu ro na so swani le olanga au una lo langa tau le au nei foi atali au tu la fono le io tu la fono masani e sala e ko si amen ai ko ya mai Yesu le vale o se o langa tala vou a tu poa e ngi milone ia le ala o so swani ia Yesu tu la fono e ngata le o tu la fono le va foi o le tangata mo na matua e ke vai me Yesu e ava fo lo tama malutina amen pia ka ko lo yo tanga ta tau le al tanga le before nga mai si fie le ya Yesu e fai si le u ale le yo le so tanga a tau le ngi ya malona ai fa tai ya Yesu le to le langa le ve uma ya ka ku even if tu pulanga talvo la mo is tu pulanga ia o mo wolongi mea o nga ruenga o famia ile atua le poto malama o ngana le ngangu fai longa mo tikeri ia fa ngalo fo ile le fo le atua le ngato ona i matua le alo fai se tangata le alo fai ainga le alo fa ai ole sona mata o fia ngi wa ke longa sa mo ile ai ya sa mo ile fia cristiano ile fia ona ile atua le tiro taimi o sa mo vo se atu no e se le mata ilotu e koe mapolo e fai aku loa mai e lok fongi ainga lok fongi kanga e lok fongi a me le mai Yesu e le ole kausinga ku la fong ai ole lofa i liskanga amen pa skula fong le a walanga a wanga bangi fa pe e sol ku la fong ai a lofa e ka on tausi tu la fong a to male lofa ku fa natu e o ka ko mulimuli lole ia te perché le la isi e feo la il mulimuli la nga yemi fo ile le fa la inga pe le si fo I teaching le o sa ngi ni vai kai mi once you save yeah so don't worry about follow Christ adwa ko fa lo ve la nga e o la ai ma e fa ai yeah il si lu su ka usanga o ke la o mo ka lia Yesu ye o boseki le ai o mulimuli ya Yesu se longa wala ba Yesu na ku le langi amen io nga fa uma role me foi la le va fai le tua le ia ta o ne fia fi io o tanto serve le I si tangata o e si le fia ma o ilo ia ma tanto mulimuli ya Yesu ole unanga le na o Yesu mulimuli atu ia te ia e lo mulimuli ole don't take us wrong e lo fa ke o ke mulimuli lo te they obey your leaders, honor them. Hallelujah. Ia ma awa e ke so nga ia e fa alo. Ai ke mulimuli ya Yesu. Amen. See the difference. Lang ai mulimuli lo I le ka ngaka le as your master or your God. Ia nga vai rola o I fi rola ka le. Fa le ko ngu. Amen. Pa foi le ke focus e ke le vo me o kupungi lo langi ma me ka uloku wa e ke fa pe ka ko ngi me fa ale nga lo le ma ku fa le king or ke lo me ni ko ya fa my watch if you got no dollar don't come don't enter this church don't come to this ministry ko ya fa mai esa la mo operate be o man le o ka ko e operate le nga pa ia ma Yesu ke riso ro ka ko mulimuli ya Yesu e la wo ko ke kia mulimuli ai ka uma a ka uma ia le wa me mo ngafili amen wa foi langa le mulimuli ya Yesu mulimuli ka power ora ka le oh my ma ke ro ka ma power ai ale power lang kam mai ko le ngala kam asia ia e vai palaka sakka ore ka ore electric le power ka ko mulimuli ya Yesu me nga lasi ska il ministry fa peka ko ia last ka o kupe mangia le era nga last o Yesu la mulimuli ya
Amen. E kuli ia Iesu kele ngaka. Even for iloku. Ia kako kuli ma mulimuli Iesu. Kau se kako mai le whaavai mai Iesu o lau e kālesia. O ke whaavai inga i lau upu. Whaavai lau kusipa ia. O au o kai o le loko. O au o le tupu le loko. E vai. Ao kako, e anu, pea whakua kala iske bia bas. E a maka ia Iesu ai umwe whonga o mea mato. Lotu ma. Mua mai Iesu Iesu ai kupu. Lotu a. Lotu to luama. Se ne ai ne se kako uku. Mea ngā rewe vai. Kako ki o se kianga pe kako ki mari lu foi pasa doti. Ai whaau isi. Why? Because it is God's church. Ia mele. E a maka ia ka lai wha e mo wakere kupe kere kanga my church. My church. Our church. Uncle's church. Auntie's church. A fair church of Jesus. A wha pea lau ke kenga ro fi ngalo i fi Samoa. Ia pea whai aku. Langa lai tusi pa i. Ma Yesu. Telu. Ngai suavi ingam so kofi. Yo, mai telu. Sa le ia pas, mai telu. O fia fai se kakolo. A le loku a. Kele la langi ngel la. Oi. O kako ba ai ni la isi ai muri isi ka. Sorry. Wa ek mai o le ek mai ile. Tua mana upu o ek mai o kala kama le lo fa ka i fo. Solo nga fa o le ri ile wa solo fa ka i fo solo fo mai fa. Ile ia lo ma solo fa ia al mele solo i. O policat ka. Fai mea kopi ia. Ti, kela ke me Yesu no sa fai fina ngalo lopta ma. Me ro Yesu yo ngauso. Fa penga fui oko, yo ko fai fina ngalo lopta ma le lawina mai, ia fa kai mai ke Yesu. Amen. Me nga ringa lasi ma losis. Ma o ki fefe ngofi. O le mele ngi o ka ko fefe ngofi. Fai mai lo la kala kama hodi. Pay is perfect. Fefe lo ga. Ai peo fa ana fa alo e kawal fa alo e lo fe menga o ngale tua pe ka ke waku ye you know ai era fa ku ai ka ko kire mulimuli ya amen mulimuli ya o fa met ka o ke fa ia me fa me de leida fa met ko inga ai o ke mulimuli Foai winga ko inga le langa e se winga ko inga e se o ka ko winga fa i ka o le tu be yourself me vola me mai Yesu ia kako mulimuli ia te ai ia Yesu amen o si foi kamo ko fa pi o he sabe se pe o foi le ai sorry wa le o i kako pe o Yesu mai Yesu la famtala la o inga io ia to no le o la o tu wa mio e pe o lo tato tama o la amen ia to no le o se va le vengo fie ia me a fara kako fa kako no la ringo fa ka sorry por savali mai que vai a kuama ko por ser meu sa a mele o ngi o lo me ser ki ngai finga le ko lo fa ko ka Kala sala mo fan ko le ko me mai le ko ya ke o silia ku lo me ka ya ni o anga ile yo sala lo mo ka le fa lo mo le ke si wala ki ngalue yes yo ke lo ya kwao ise nganga o ya ina malwa pa man be fi ia ka ko fa ngalwe ngai ngalue o sia nganga mo malo le ku amen pa man ka wa ka ke le ho ila o ngi ki o tanto pelo ni fi wa fa sa mo se mi fi o le tu o non fi ngalo o ka ko mulimuli fa no fi e o nga me nga isu ka ko o nga ngai matu fa fi ngainga e mo tato o langa ka fau i ki siano fa matua i le ai o ka ko mulimulinga ma ka ko mulmuta e mulimuli ka ko ya Yesu ka ke mulimuli ya Yesu e nga o ngi ngo fo ka ko mulimuli wa ke fa ya ku Samoa e le fa pe ngale amanga le ka le sia Yesu sana ku fa ku ma mulimuli ya Yesu e o mai le aso ngi nga mai o ngai ka ku ma ku o pasi mai ka ku e me failanga suia le me mulimulinga le i me ku kupu yo ka ko venga kai haleluya
e ka ko lova mai Yesu e le liu o ngafi o le aso o le fa amen so ka ko fa ka ia e ni vai Yesu pe ka ko iai ka ko serving ka ko tufa inatu ia matato Mulimuli tai pe ia Yesu la le minisi ka nga lue fa ka i ko minisi yes Tufa Mulimuli nga tono le ainga pe o sa no foi fa tua mara ko lo wai ko community nga ki nga lue ko wa onga o era ka le ia ka le la ma ku okay ai misi al Mulimuli ia Yesu me nga lu ese o ki nga lo lo ese la nga bo tele nga me yes you know e ile me le sima ko milong ia fa ka pe ma ko ainga ia al ma ko milong ia fai ma ko kal ngoanga ma ko maliu ka lusu ka la ma ko ngi vai fa le la faso e lusu ka la foi milong ia o le ma fa pe fai mangi milong ia ka sa nga ko o ile esse foi le milong ia me le fai ala lusu fulu dang kile ayu mangas pusa pe fai uma ia yo fai boko e onga ia fai ko ka se ka ko wa fe ua ele ai tu vai lá ko nga ma wore le mamulu se me ises ya la wa aluma ko mi longa ilang o ikalo ya po ela wala ki ya wala ki oi pa po ela wala ya oka ya bo ko ele pe vai fa se ga fai ka mai ki wa ka mai ka mai ki fa se in lo ho h vai fale nga ia vai fale ia ali pas ko fi sa ngo lo la pura vera un bino ngenga ka ko kala ai ko fa akalo sia ia bo lo mo fa ia so ese vale milong ia o kare kai le pe ko pu ya wa nga ma ko milong ia oi le fa me ia lu ko oi le ka lu fu kala uma ele vai pe o que aí ko ka se ku sa ale mo fa o milong ia Avia va kusa e ongo fale moku. Ai le ai sa. Ese foi coisa. Ese foi coisa o ia que aí Jesus. Al no fa. Fa via va kusa un million ma ko ka se la cara o vai ya to. Sabo fa ka. Mul serving mul muli. Ka ko uma, me avo ma o la o. Inga ia ka ko mo le. Eu le fa va mo sa un Yesu. It's already done deal. A fa me Yesu. Fa ka ila ia fai. Alo ka ko kau fa me Yesu ma ore o wa ma ore o le fa va fa ke Mulimuli me ai ale ya I'm sorry I wish for me for le ko ke no su ai le yo ya cha mo la tu pele o le fa so nga ni via ke mo fu ska fa aba Yesu ya ka ko ka mo foi ya ka mai ta ro ta foi mo for a le na o na me flutua ya e tato ti a o na ipea Matato nga lue pese o na faali mai Yesu ma fio mai bakako ya so ba fai tatu kan ya tai foi le sungale fa fenga ya le ua au matu po kalame le ya fiafi ai da na pa ia sai foi mai so mai ta kalame ya le foa kai nei tau sa ia le nei te mi pasta singa mi te o fa pa ila vai ono le sa o malanga I sa mole e le foi me nafi e mole tele le nei la mo tele nga fa tai nei mato ainga ona ole mato maftanga tu o fo malo le fo pali tele stai sa family pali tele family to fila family tu sai foi male ya ngale le male lo fa tu sai to so ninga stato tama ai tawo fo le awa ne so ninga ya ngore ta to no alo mata no ta Foai ta te Mulimuli e fa tu sai nei fo so matu tama le o tu al malo fo al pali tele e po se yuli te a po sapoto o te mata lima Foai te lofa ia te foi le ia o lona mamela ma foi le fe pa ia le tua sa ia Tufa ia tu no tele ni sol mato ai no manu ai ia Mulimuli foi ia na fautuanga man to la le upo le tua ma le nga venga le tua ia o se la foi nana le la vola te fai o to sa ia na tele se
se ai foi nei te ma i do langa whaleanganga ia te foi lea ia o le tūritino ia ma lo whaftereanga pa ia i le ana whamawhanganga i pa ia ai ngana lua ia ua i umalmanu ai ia te aso so mātu tama ia ma lo tautununga ua tāpenga le tua le langi mo ia o ngā pangangaluenga lei i o lo Mulimuli ai no se sori ao e fo inisi o mātou ainga ia me se whanau te o alava se whaftai le tua ia to filau ia mo nalo i sunga whawhengainga uso mo tō whawhine o e whanau ia mo mata mo fia ma lei mea uma to e sauningo ato te maa ia mawalunga ia le ingo le tua ngā tio tato whatau waa ia kui whi leo le tua i tunga whawhengainga uo mainga ia alo toi malanga ia tunu una i mai ai ia ono le tato aso fia mo tato te maa ua tala tusi i le oti o manuia au le ola wa au i suki visole ia la tato whaehu talo le li ia pana pa mai le tato maftang tai foi le sunga le atonu le whawhengainga mai i ono le momoli o nei o kalami au i maota malao e lo whawhonfonga sisi le mai o mātou te mai o le langi ia pa ia lo swafa i o mai lo malo ia whaia lo whingalo la lo langi pen whaia le langi e whai mai a te mātou da sunei a mātou mea ai e tamaras e whai mangalo a te mātou i a mātou sana pe o le mātou foi o le mātou whai mamuna atu e o lang mai a te mātou au foi te tei nei mātou le whasoso ai e la vea e mātou o lea wanga e o malo man to maravi inga e whaavaula o le i mo e ua whawhetai ia Yesu au mai mea lele i le aso lo ali o lo faula tau si ai o au i le pole nei ato Amen. 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen. God bless you.